Tariki na mirongo hetatu na ya mumutinyi yo gatano mwaka no yobechirubira mirongo hebere ne tanomo moncho mu ligerinde no kwegena mbiyora ndo siasole na gukwanire abagokwarigane kwenyora mungano maya yekiunga chinsenye cyabona butiko lieterane serasi kunde asense milimenyero igare werisone makore aya ne yagati yali nkwarigane tiasinchira yowini Kenyole keke bwato abakongu utageta okonyo konene okonya otangani nkolinga estima gaga to koiberwa twabere to koibere kiwaya mono kiwaya ki hat kyanze to koiberwa to jikoboka mantonya la stima teyo aba menyi bekenyoro kiurwa ki amona mwamunyange wodi yabukeira north mugirango nyamira kwimurunganiria hoboibe wechiwaya chestima Chobumba tebigente temo komoranche mwerure tokonya Kenya mwerure tokonya Kenya mwerure Kenya sherero nono urwaire bulwakire ngakobwa ikumundange ro bakure pero mundago tama Kenya rera tebanga ya toretera muchanga bari bago kubako bari bago kuba moyo babe ekina kira mtutatete Kenya ekina kira mtutatete abarai ni gobaikirana samatanga ime ya nyabworo ba sensi kitutu cha cheno the county ya Kisii ase siasa cyabachikwenekiwa asabara yabo baburiri siasa cyomurembe that we won the title. It's very strange. In our first match ever before this, we lost, and in our last match we lost. But in between, we won the championship, so that's a good thing. Asejigosori chia Kenya Premier League chagosirwa rere timu ya Gor Mahia niko yabage kwenyororo bonyangongo bwenkoye yoyo mwaka w'ikirubero 2025 kirwibara 2025 nomo karibu homonchomo rigereria buraburu nigo yanekiwa asebiroro hime ya sensi asebunge ya kitutu cha cheno thime ya kaunti ya Kisii kigakimo jumbe wenseme yo musike cha Faith Nyakunde amoli nalibaga Brian Goli hoyo manyakaina buna ensari mache ibaga ryo kwanero musangerekano hegentu yatine ni moyogo yo asegekege magega ya yogendera na siasa cia Kenya ni jibunge ya kitutu cha cheno cyagendera gukwanirwa ukwana chinga kichaba siasa ni gobasingerera okwanera ubuya bwa siasa cyobotwerero n'ecyo murembo muri kitodani runtiri norobotiro asinchira yobwekira asomwega uyikirenwa na barai au asegeti yeskuru yoboroso yenyeboro ba ime sub county ya Marani me county ya Kisii abarai bakobwote serikali bakoragwa n'umujumbe bwensimiga musikeja Faith Nyakundi nigo chinga kicho bagendera kwegerera serikali ya Kenya Kwanza na komenta buna abarai nigo bagochorwa korengana n'emirimo bakorire inche ababozi egentokwana nomwano ito omwana ito nale tebe to maite unata yo tamaiti nene no ito tinga kike wika kila mtu atajibanga asiona ila utabe kuna kabateri inche anjere nda kolega squat asense moyaye machugu nigagendera komochia serikali yaye Dr. William Ruto nikugikiria uburai bwaye asokokonga kweligori ryobugima nuko kwama kwegati y'iki project cia serikali moroje Kenya sherero nono urwaire bulwakire ngakobwa ikumundange ro bakure pero mundago tama Kenya rera tebanga ya toretera muchanga bari bago kubako bari bago kuba moyo babe ekina kira mtutatete Kenya ekina kira mtutatete igoto kagete umurayo Kenya ubatu bwantemia suma na inchi umurayo Kenya umanyitinga na kiama gendera ko genda kire kenyoro Kenya umurayo Kenya umanyitinga bante karwa kurwara una mama ruara ngakie serikali egocha ime ebarwari no umurayo yaba Kenya batebire no mwana itoko kufredo Kenya
mwanchiro kengo matiangi arambe asense mwende machogu nigakwanira siasa che kaunti ya Kisii usingirira bunenari nendoto yokoreto burayi buye ase kaunti ya Kisii machogu tarikenda kujukorigia machogu noko lete kaunti ranike wangonge kungwage tunetigete airani abana baitega ashiba butetwe naenda lete tari umugushiro rukyagaro umugushiro mudushikire Kenya asense mwende siasa cha Kitutu cha North neche wodi ya sensi nigo cha watanse echinga kicho kiro murandelia bwe yakire koko tetene ko wodi kula kana ko lete njama researcher a doctor kana so lete kana so lete kopi mo chimotwe inawe gete tumini place mkaya research okora personal bakandaka report ya goteba 2027 ayogotena toko echikura tobuli jitini kobuli bali bakoma tunatoza kwa mchabantu wadetenena bakagendo keke bange lakini sehemu chaito turanza ukirengereria baki abana babo etabagende university bine rega zinda tokora kwanza 2027 kono oneti oligere kitorogo kyo chumbe wa Kitutu chache no ibarende egento katabanka ni akinje Bulembate Foundation yoko na kuchira abantu baito kunengo arigeri mheshimiwa Chafet kona ga sadire one time kama kora one time etika na huko musuma be gavana yako na simbango kora ale edindele to mukino mwana ko tera mukinwa lakini wenge na mega siasa teyo ikatosana na kare gasi ngabenga ni mheshimiwa Chafet tunanorete iria kana kwa kobolia mugambi twakwane tunana na ringi mungu kabotegie paranya mukombo ya tuchandire nene gakubolia na asengeje kana mugambi na yokareki na betoka bokoro so rende ukatenga pia na soko agache pale na kiteka bange na gendrete na wanye mbra ya ture ya saridi ama ndio na kitabitaje che itoko ta itakiampionsha bene ndoko bogani abantu baminto mwangeta chikora last election talibo ne banya boro ba ne bangai mukwana chikura chinyinge sa lakini rende nchesana chikura cha ambrata 34 ekarongo wake sabu ndotenga ne boro bangu chakubwera inisa sira ile ngokonga andi momente chinde senge njorimo ngade tekeranya mugateban asana arenge na bete project igongo changi sabere chikura lakini ko sababu tabaito ekini ya chire kongere geteke igo onyero ngamo kubolia kurwango bote sitole na imu bote so wa musiye mata lakini gasiero ya vertiga kore eche motete basara laki totige amraba wewe kiro mondaye de karanse chinga kechecho hebura buru nigo yaenekiwa chinga kyomosike Jafeth Nyekundi umujumbe wensemeye ambari naribaga umurondelia wekerego kyobujumbe kurwase bunge ya Nyeribari chache Brian Nyamweya gori oibo igomenyekanite bonensari mache nimaete obuya nimaete na muraba monsipi inge komora nyarima yote ndozo osalia matanga laiga inche astinde weikatotu waromocho ikaransa kilo mundo lega ikaransa ekibono kiabetereria abobisa b'abanyimbo wesone na gati ubunencheremo yo koirania obotoereru Nkurubateri gataseni kia gatembe kurega se bunge ya Kitutu cha North miye kaunti ya Kisii retrene ngoro kwa Daniel Untiri abamenye bekenyero kyorwake nabo igomwa munyange imeye sublocation ya Nyakenimo himeye ward ya Bokere bunge ya North Mugirange county Nyamira igobesokere na kwemurungana libokongo musunte hora sebinyorebyo orengana nabamenya be bateruna igobabeire bagwetiro mokongo bonene bwo ibiwe chiwaya chestima igento korengana mona barabo bahete biruno musunto yo igokoreta obwo basebono baboliro mujumbe gwenseme yo musikitwa Shinyamoko boneke buna kwa bekirale stima asibo igo babolira bagambi bekinseme cyo urangeli ebarase ligokwanira obo saliye urwo uri kutufatika rigisemba no roboti rwasinchira yo boikira
abamenyi b'ekenyoro kia Urwaki imeye sub-location ya Nyakenimo imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango nigo besokire na kwemurunganiria ubwibi bw'ekiwaya ky'estima egento kyaire okobororo kwa musunda sekenyoro ekyo kwa Henry Mbotela urwekenyoro ky'Urwaki Bokeira ward ekenyoro eki kebwata obokongu utagete ogokonya okonene ogokonya otangani nkoringa estima gaga tokoiberwa twabere tokoibere kiwaya mono kiwaya kihat kyanze tokoiberwa dojikoboka mantonya la stima teyo murabono kiwiki ewiki ali nenusu kiwaya kiibetwe twanya bakonya aiga abamenyi b'ekenyoro kya Mwamunyangi Urwaki abo batanya kubekerwa estima nigo na barabwo basabira umubunge Joash Nyamoko abakonye nguruku ryoba oyo Nyakiyande seitono Urwaki akine ngurumwa ekenyoro gekuruku Mwamunyangi ma estima korumbiaru almost 30 years twanya kora estima twabere tokoba ko promise kwa na banasiasa asama tukamange na batobekire estima banya batobekire estima twabere tukwa apply estima mara osenkane estima yintu banya konyoro tomaeti okora ntuntoria ese constituency ya North Mugirango ose twakire tumufunge oyo Joash Nyamoko chukura Florence Nyekerari Nyaonga njabone kenyoro kiane emyaka yarire korumicha igana na korora stima bono chengo saba noena abana basinyire gosoma igongo saba mwezi migunyamoko atokonye stima elinda abana barorere basome kubwatikana naya ibasabira umugambi bwe location ya Bokeira kubwatirana n'abagambi baye korangiria ibarasa iri gukwanira ubusari obwo lakini ende tokosaba administration nero erete barasa nene sana na Urwaki ekiyana twabere tokoibero kerengaki tayo paka no ina epambu ya majenja ibugaiga igo tokosaba omwasisa chief no mo chief wabwaterane batoretere barasa nene y'abantu bonsi pi bekenyoreke ekyagera nonyene abantu bakoibe ebintu ebitayi bakarare irabagotoka bari na itwe ensemo yende abayibori na barabwo ebasabirwe kubwatirana n'abagambi eryo korongeya abana babo weterase okubakwanira ngoro kwa Bethwell ayamababa nchino mwalimu na ngoso mu school kira around jaiga one my observation nari gutumoja serikali mwaso administrative amana discipline arete agere to twali mechande yo bibya sekenyoro imora wena intuna bali muntu wati powers yo kuru discipline abana baino niko kimureka kuna bayiboli tema sana kumunsa abana baino ntabikingia na serikali ndio eso ime wetera kubeka kibarasa barangira bayiboli amo bakwane runa kibakarira abana babukuruka bigose ababi bayo from within gaga story ukoigana ko ogosaba kwa bamenya abayiga bekenyoreke iga kya Urwaki kuchase umubunge webunge yiga ya North Mugirango Joash Nyamoko anyara kubaga kubabwatiria asobwange umuchando babwato manene ugotatwara estima anene ase Tembe kura Urwaki yego toke meye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gad Yesemba magega yebikoro byo bwibi comment kana mono somot kabongiga sekenyoro kialia gwaro na bwego Nyakaranga ime sub-location ya Nyamonge wodi ya Bokeira bunge ya North Mugirango county ya Nyamira igona bamenye binyore byo besokire na kugania mujumbo North Mugirango Joash Nyamoko eso no nigati kwene kubuna banyonyimbo begeta seni kya matongo banganyiwe kurwa segetu ekyo kurangana nabamenya bege batse birabuna babaire bakobeka kiroboti cyabo igoro yobo ibigo ikakinga kiri bayimera bayibi abo bare nebintu byo bayibi kurende gitambogero kinde ingeyo kyabere komukirwa go cyasaba ibyabo igento bono basabire umujumbe Nyamoko ababwatesi heli abanyanyimbo abo banganyiwe kurwararo igabamenya bayiga bali agwaro bayigo bakwanere goro yo kgendera gusaligwa kwindagere yabo asemigondo egento kyabere gokuba obwo babonene nkoro kumurini mugambi ekenyoro lya waru umuchando tubwata nobo ibibore
ekerengo keigoro mono bono buna nche gitukuria chumatano kutura matange kengumbuga kindi getu ko chumwana ngarura abantu bali isku ngali ne pikipiki ingwe kesku nganya chibantu chisiarire ensi chingoko chiane chiabwatu kokura tukaminyoki abantu bakatubura tukaira no muchibuo ase amanyene tukaira no muchi kwa baibi abuso abaibi abu mwaba bona tukana tukakola search tukanywa nyama ire nyumba statu mwa bakorara kutokuboli bagasoa kuimukia imioro batatu kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila guchimatongo ni nyameyu kutwika matongo tukalike statement tukaira na guchaka kara tuikire kali tukolia kabere yani ngere na guchimatongo kufuatilia naende kesi baganteini ndusi bintu kete photocopy ngalusinga kora korugabu nkaira na guchaka na the following day ngagenda baganteimba 2000 ngaba 2000 baganteibono genda inuka ikuli gitora baby abuntu kweka nkaira naka itu kali ndedi kubwati ngagenda bagaswa toteina yandaka entonge toko kora bagantei go sementa 3000 ngamenta chikaba 3000 ona kurwabu bono tindo chiko sengo tokonya bali buchi nancho ni yawo simulia ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeire amatoke banyibeire kiregento ndigukura ngakura igo ngagenda baka matongo ngoika matongo ali polisi ngaruoronga ngarusingeri mbiri babwatwe tibabwatwe bono lende ngasinyurende gentongo kora kero bangire banoba bali kaiga no bamenyete kaiga lakini lende bono ntwe tokorera nyamuka tokonye kiagero boibi borano bonene kwa Bernard Murias ekinyorukia nende ya waro eshida tobwata iga nigo tobwata abaibi barabange kubwa abanyenu burunge otokonyo ntorikogesa avocado ntorikogesa ngoko ntorikogesa kawa amatoke mugondo batukoreire akaro twabwatiro moibi next speed twairire matongo kende nke yagokorerwa nigo togotebigwa like statement eyiteyo abasikari bagateba tubaye kibesa nyuma ye kibesa bali abayibi bagaje timaite bakori na barabuo bagatoseria bono rero ni ntutokorigwa kwani apa yabayibi omusikenya muko asotegererete amosinyaribo gesani kamuranje kerangweti tokonye kabisa kurwago tokonyera abasikari bamatongo ntori kurara nyomba abasikari bamatongo bagotokuribokia ndako kwanda okufuatiria kesi keri kwa irororo kwanyora naende kyagonchokeire kwaso agotebu inde evidence aho manyokera umuibi abwatu kwa ichite bako evidence obwate ibintu biri ibire bye kirogoro bono ino ro muchando tobwata abasikari bamatongo ekene kerinki naki baonchokeire basere kuragira na sorbaturu manchomo rigereria atanyoro mutimo komoke tokoire na ntogende ne kyonga sinchira yobwikira Isukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi na Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College a college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'ububundi
asa mangane school fees serikali njaira netinse na kero mwana ko report ebese ikera benga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibese kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule skuru ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esa ndagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase skuru abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyogo soma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi migutara kinamba kyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumurabo konye asubagima omumakyaya ine kwabirgo kolya road show track iyo bwateyogirija iyo eratigwa mu musobo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabirgo kolya track yiga ya road show iyo rakolere product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoletere track yibwateli bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko jitumika asobo korera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuniji county chonsi imejensi ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Karibu nende omanchomo rigereria murahi benso muske William Ruto ligene kiribona serikali enene gendete kubatirana ne serikali chechi county sogo tinga bokarali we sector yobo chanu gwetira somuroberi yobo gwenyosha ukwana ime ye county wajire Ruto niga tiribuna serikali wetira ase wizara yobo chanu egendete kobe komuroberi bogo kore bikoro bogo siria kwa basubati shingaki bakoiborase chinyagitari. Program tuko nayo sasa ya kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya inafikiwa na huduma ya mambo ya hospitali. Tumekubaliana na county zetu ya kwamba hatutaki tena matibabu iwe ni starehe ya matajiri. Tunataka matibabu iwe ni haki ya kila Mkenya bila ya kujali ako na uwezo, ako na kazi, asiwe na kazi. We are all one people. Tunaelewana? Juzi, sikizeni bana. Juzi huyu Jir alikuwa kwa ofisi yangu na muliona tulikuwa pale na governors. Tumetoa vifaa ya hospitali ya Wajia hii hospitali 30. Tunaweka equipment ya hospitali kusaidia kina mama wetu wakati wanaenda kupata watoto. Hatutaki mama tena akufe ama mtoto akufe kwa sababu hakuna damu, kwa sababu hakuna vifaa. We have made sure every woman who is going to give birth, there will be equipment and there will be wauguzi ambao watasaidia hawa kina mama wetu.
Chinga kense ya Kenya roberetie gochie gochengera litukulia Madaraka Day. Abwankyo litukuli gochengerwa kire tariki ya muhomotinyo gatano na limo kero mwaka. Asabano moyogoyo horachie gochengerwa ase kaunti ya Wajire. Orangana n'umuriki asegwiza harayo bolendi wa imere mu Nyomboro. Nigatere buna hobolendi hobotinde nigobora chikwenekirwa abwankyo asokwenekya abana injingo chengera bale litukelyo mu Chandonde wensi utayo. Within the entirety of Wajir County. Actually, as we speak, His Excellency the President is in Wajir County inspecting a number of programs, including last mile electricity connection. We expect the President to arrive in the town later today. He will have a session with the leadership ahead of tomorrow's celebrations. And after the celebrations, he will still stay behind in Wajir before progressing to the other parts of northern Kenya as part of his development tour in the region. Lastly, on matter security is to first of all assure the people of Wajir, the people of northern Kenya, and the country at large that we have made adequate security arrangements to enable us have a successful celebrations. But even beyond the celebrations, we have invested a lot as a government in terms of the security infrastructure, working with the communities, improving the capacity of the security agencies across the country. And you will attest to the fact that we have experienced a stable security situation, not just in northern Kenya, but across the length and breadth of the country. So finally is to welcome everybody again to tomorrow's celebrations, and we are looking forward to showcasing the best that Wajir has, the best that northern Kenya has for the rest of the country. Thank you. Komiti ye bunge nene yokuligeria mangana yobolendi boime nigo yakanire mirogolie bekire yokubwate bibande haigemeye ensane na chi county chiri chibebekaine ukona chingaki batalire county ya Kisii babwatani be komiti yibakorawa na Amona Mburu Kangara nigo batero namba chigo ikengane yo asegwizara yobuganyi gose migration asoko bekemero bibene yokwenekya abana injingo nyarabali bande ebya subwango asabatebine county ya Kisii igo yetanire kerango keliya begete asokulikya abananchi kiribu 34 libagali kiribu 25 asabona abananchi kiribu 12 bataroye ebibande byabo. We visited the civil registry office and also the NRB. We wanted to find out the challenges that they are facing and how the services are being offered to their citizens. And one thing we have realized on the issue of the IDs, we still have a problem with citizens who come from the border counties, because there was a directive from the President that we have to eliminate the issue of screening. But from the process as it is today, it still looks like the border county citizens are not able to get their documents in time, because there's still a bit of verification that needs to be done and a lot of documents that are supposed to be produced. It is something that we'll take up as a committee, because we realize that most of these citizens already have birth certificates indicating that they are Kenyans, born in Kenya. The parents are Kenyans from the local tribes. That means that the other process that they have to undergo is being discriminative. We have also seen that on the issue of the registration, in the county they are already at 150%. Because they're supposed to register about 25,000, they've already done 34,000, meaning that they're doing well on the issue of registration. The only challenge, again, that we have realized on that end is that when people register, again, they're not collecting IDs, because in Kisii County as a whole, we have a backlog of 12,000 IDs that are uncollected. We would want to urge Mwananchi to, when you register, make sure you follow up. And the process nowadays, and especially where we have the live capture machines, is taking a shorter period for IDs to be produced, and citizens should go for them. This will also enable them to exercise their democratic right of voting when we come next year.
So we also urge them that when you get the IDs, ensure that you register as a voter to give you an opportunity to make a decision when you aba bwatani bekiombe kialinda mwananchi bakurawa no seneta we kaunti ya Nairobi Omuskedo ini Sifuna nigo bangendere kumocha serikali ya Kenya Kwanza obatikana no burayo bubeho bo barurakanira kugendera kumumigo mwananchi bwakonyora wense okwana ime ya Machakos ligabara yabo bamochire serikali weterase wizara y'ikisemi obatikana no gusira kwa borokiwe 15 nomo eskuru ya utumishi ime ya Gerigere kaunti ya Nakuru abo basiritia magima abo magega y'umuriro gwatika ase nyumba y'oburaro eskuru yo. Wazazi wanalia kwa sababu angalia kama mkasa wa moto ambao umetokea kule utumishi. Wanatuambia kwa sababu walileta hii kitu inaitwa 100% transition rate ya kuingia kwa secondary school. Hatukatai watoto wetu wasome. Lakini hamjaangalia miundo msingi ya zile shule za sekondari ambao watoto wanaenda. Unakuta kama huko utumishi walituambia doma ambayo inafaa kubeba watu 100, watoto 100 imejengwa ama imejazwa watoto 200 pale. Hakuna emergency exit. Serikali ilisema grill zitolewe kwa madirisha ndio kwa sababu moto ikitokea watu watoroke kwa urahisi. Kwa nini kulikuwa na grills huko? It is criminal negligence ya kwamba serikali ambayo tuko nayo haiwezi kulinda watoto wetu. Sisi hii kazi ya kulinda watoto wa Kenya tutaifanya sisi wenyewe kama linda mwananchi tukiingia katika serikali. Watoto wao wakikufa watatuambia tuweke bendera nusu mlingoti. This government is a shame. This government is an impact. We've not had them make a serious pronouncement on what that tragedy took place. Na kwa ile familia ambayo wazazi walikuwa wanakimbia kuona watoto wao wakapata ajali, hiyo familia sasa ikapoteza mama, sisi kama linda mwananchi tunasema kisimama kwa supermarket ulipe ile chakula umenunulia mtoto yako, ukilipa na M-Pesa anakucharge VAT. That is double taxation, and that's why we are saying as Wiper and we are saying as Kenyans that we must reject the entire finance bill 2026 in totality. Waraiwe kiama kia ODM wakura onumuraiwe kiame kia Oburu Odinga ndigo bana kirebona niko barachie kugendera kubwatirana ni kiama kia UDA ase serikali yobomo ya Broad Based okwana ime ya Kisumu barayabo niko baterona higanga ya benene no kwene kibuna ngo chubara bari kati ye serikali to remain so, and I've come to ask our opponents, people who are competing with us, they should know that we are aiming at power in 2027. And we are going to make sure we defeat them. We are going to make sure we are not afraid. Because personally, I cannot lead my people to join with Gachagua. I don't want to join Gachagua. So we are going to go for this government, and we are going to negotiate with the like-minded parties, starting with ODA, which is our current partners. Ninyi Wajaluo ndio mtaweza angusha sisi kama chama. I challenged them and they took the challenge. I have seen the proper organization of the Luo nation. Leo nawavulia kofia ndugu zangu na dada zangu, Mama Wanga, party leader na viongozi wengine. Nashukuru. Pili, mimi kama Simba Arati, deputy party leader, nitawaomba ndugu zangu, nyinyi wa Nyanza, Baba Raila Amolo Odinga amelala. Sisi kama Nyanza lazima tuchukue power. Tunataka power kivyo vyote vile.
ikiunga chigosolie timu chionse chia Kenya Premier League chiagosolire rero hase timu ya Gor Mahia yabagekoira obonyangongo wenko yeyo anonya baitwamo ni timu ya Nairobi United Gor Mahia nabo habumanyakaine buna kogaro bekera rero nabo abanyangongo asubabwire bikombe byo maramange muri kicho Wycliffe Tyson Manyara na robotira senchira yo Wycliffe Buto anaipisha kwa Henry Omolo kwake Machaka etimu ya kogaro gwase Gor Mahia nonya baitwa egoria yemo asebosa mbaegwa egekomberero etimu ya Tusker ya Rwamakari yegoria yemo ase yemo amone timu ya APS Bomet Mathare United yanyaita Bandari FC egoria yemo ase Nogo AFC Leopards yaitwa amone timu ya Bidco United chigoribere ase yemo Posta Rangers yaitwa amone timu ya Ulinzi Stars egoria yemo ase bosa Shabana FC yaitwa amone timu ya KCB FC chigori ibere ase yemo ase getikia Awendo Stadium Kariobangi Sharks eyo ere ase relegation zone yanyitororera Sofapaka chigori sano nemo ase ligana liesagero Murang'a Seal FC yabwa Mara Sugar chigori ibere ase yemo Kenya Police FC ya Rwamakari amone timu ya Kakamega Homeboys egoria yemo ase yemo etimu ya Gor Mahia nonya yaitwa amone timu ya Nairobi United nigo yabwera chi point 50 nomo na kianda AFC Leopards boigo nonya yaitwa amone timu ya Bidco United nigo yakorera namba ibere ne chi point 50 nomo na inye Kenya Police FC nigo yakorera namba 3 ne chi point 50 na isano Nairobi United FC yasuke Shabana FC kura namba inye yasoa aroro ase yaikie chi point 50 na isato Shabana FC yaba namba 5 ne chi point 50 na ibere etimu ya Sofapaka FC amone timu ya Bidco United nigo charusigwa ase Kenya Premier League na koira na gocha National Super League etimu ya Kariobangi Sharks FC eyo yanyikora Sofapaka FC chigori isano nemo ero ne bwato bomoyo boke ekeroera chikogosolia amone timu ya Naivas eyo ere namba 3 ase National Super League keire nyorere obobuinigo eragenderere gotigara Kenya Premier League na kurendekera itwe amone timu yeyo ya Naivas FC nigo erarusiwe omokochi omonene bwe timu ya Police FC nigo agokigwa ase obware arure na goika namba 3 na boigo tebere nigo agenderete kwebanga ase gekombe kia Musat Cup ekio barachi kogosoline timu ya Tusker FC tariki 15 nemo omutienyo sita yote 9 walikuwa wanataka ku maintain ubingwa na kidogo ilikuwa juu kulingana na ile nilikuwa nimeona, lakini nikasema tutafanya kazi, tutajaribu kwa uwezo wetu tuweze ku finish in a better position, lakini lengo letu hasa likabakia ni Mozart Cup, na hiyo ni kama team, na pia personal changamoto kwangu pia ilikuwa hiyo Mozart kiweza ishinda, I think as a coach na kuongezea kitu. So nadhani vijana wamekuwa very cooperative na kila saa walikuwa wanajua ya kwamba lazima tumalize in a respectable position, na kama mbaya maybe top 5, lakini nzuri ilikuwa top 3, ilikuwa sawa. So tunashukuru tumemaliza katika hiyo top 3, na saizi ni kuangalia vile tutaweza kumaliza hii Mozart Cup vizuri. Timu ya Kogaro yachengera egekombe kyokere ekiemeronge ebere na ibere ase Kenya Premier League. There is where it should have been lifted up, then the 2025-2026 champions of the SportPesa Kenyan Premier League. Enoch Morrison nere omogosoria egiata ase season ya 2025 na 2026. God Almighty for giving us this trophy. It was very difficult one. If you see the run of our opponent and the league, it was very hard. We thank God for giving us this trophy. Me nominated, I think the team always comes first. Anytime I'm on the pitch, I just think about the team first, then anything else is a bonus to me. So I'm grateful. I feel very happy that this day has come and we are going to enjoy it. Charles Akono nigo agokigwa no bubuyobwo nonya nainde obaka gukumia ase kelibuna nigo etimu eyo ya Gor Mahia yaitetwe engoyo entangani na inde rero yaitwa engoyo yo mwerio. I feel good that we won the title. It's very strange. In our first first match ever before this, we lost, and in our last match we lost. But in between, we won the championship, so that's a good thing. I'm happy we worked so hard to win this championship. It has been a journey of ups and downs, but more
positive. And so we build on the positives and look into the future, what we can do to improve in our coming season. Wycliffe Tyson, Ekionga Chikosoli. na gwikiraga bomoncho mu ligera no gwikira umwelio wa mungana mayeye kionga chinsenye cyabo na butko eliterana isara sinyakonde hasense milimo nyeryo igarenge Wilson Makole magaji chikamera igarenge Wilfred Matundura oyuane kichibicha na mulio gochira senchira eyo bwikirano igakurukwa Elvis Manyara nago sabiro twale obuligeria na bwego butko borobuya